Yes. Good. And therefore, I am a stakeholder. And you know, I'm a person for no, because I'm so sure about the person, say, no traffic, I'm not Samano, no police for no find this in a man. When you need a answer about some commission to almost after than can proper. By virtue of my position as a former minister or state at the interior, by virtue of my position as a seasoned lawyer, by virtue of my position, sir, I've run commentaries on side cases. Into Musomo Flamia, I knew any more, also by Kabi maintain, or Flamian can see ye. Okay. Pum. Baba Kofa can free if you buy. Kwame Baffoe on the buyer, on national security, on soldier in the buyer. I'm a Nokrano, a comma or the Campapena, and also so. Mponu says a young Sakura woman, and can come first at the Pena. First, they never took statement from them. Secondly, they were not even invited by Frebe. Kurata. Okay. Frebe Kurata. Having regard to the first set, Baba Kofakano, Baba Koko Shadam see a member, Nakas near Dumulu, near Casabako Shadams, Baba Cosida, Etia Jordan Waba, Jordan Bequen, near Noom. And they lodged a complaint to the Gulf City Police. But for the one of Gulf City Police assassin. And not just a investigation we say, you're convinced. I'm going to write, and they must give me copy of that. No, you're telling me indiscipline. I've found many too much. Indiscipline. And those who are supposed to help us to instill discipline, to support you for the Kenyasi. What's the meaning about our interview? Say, what? Nipping back off a cabiaba, and I'm back off a cassibiaba. Bella Yabanica, and say, Nibiaba, no, I am at the Amin curtain. But Jambapa, Benin Sarabo, so many come. Into one year, sir, and Canada and Curta, and Baba Sobaco Facas, Uber Frabasa, Moses Abu and Curta, or an Curta Yaba, Mupa Crame photocopies among you, Mosomo and Curta Dua, Mosomon Fama, naming photocopies in Mano. Nabua, by Jamba and Yasa. Every crab Babaco Facas and a Biano. Nankata and Ekutaban crown, then you could have scars and a home back of cry. Then they will also be in position to know, oh, sorry, the crown can't cry wrong. So, what a way investigation? A billion back of a cast and could shut down see by. What a way investigations? One bench yada, one Yabano Asanda, one Frebeda, one Tobanoda, one Bisabasheda. So, how did you draw that conclusion? Is that the hallmark of a good police officer? Nana, I wait for this country. Enti krata na obetwa say wo nana obribwaye oya Ghanani anase oya MPP deputy. I have every right. Minim sana bisasa wo twa ko say wan kasa anase deputy general secretary of NPP. No, we need MPP free. Okay. We need MPP free. Okay. Don't rope in MPP. Don't rope in MPP. There be say opposition ne so nti na ama mi bisa o sa. He addressed it na no obribwaye deputy general secretary. And say na bisa say nti wo tro. Right. And I tell that any meaningful Ghanaian has every right. Because I didn't take choker. A person from Babako Fakano, a free-time, a basic flat house. Babel Yako choker. And doing is a common sense. Common sense. Actually, someone should move Yakura, almost a common for no natural manuasum. And I'm on more opportunity, sir. So, more uncracked you cross what I bet they reasonably suspect, sir. Casting stolen, and I got don't find Katama, which is also trouble Sankany. Yo, Nana. Maybe South Derby, or Johnny, or Preso Johnny Nani. You are not proper. No. Some minute with our seminar. Who the other Mr. Tick as a common sense. Say what? What do you mean? Who pay the bathroom by Pioneer? And also, you have found the other side opportunity. Look, Kofadams and Kato, they are bringing Yashamua, and then maybe request to see a photocopies for me. And I saw Mukaring Alamonye, Kofadams, the class, and Numin and Kata, Bamonye. You have photocopies of my money. Say, as a media. Never not done. Sekano, yes, we are dear, or my dear, or see media, Waba, or the Krata, a chese, Kani or no dear, or no the rightful owner, who provided the Krata be a man. And why be a otherwise? Remember that.
na and pa cho therefore bra common sense dictates say ba ko fa free fie ba no so no e so ma wo mo so opportunity say no mo kora ma na je no hu ya ma na je no mo teye ma na je no ba mo ni so ma na jira so no jina ya mo ko fa ka no anya okay okay anamboa ye be busa post for no sa asem ni say omo frɛ wo we are going to wait for a copy yo and I want to say Abronye so you want to tell the whole world we are principal you must behave like principal do a proper thing. Give those who lodge the complaint, give those who went for the vehicles the opportunity. Okay. Baby crowd to ensure say expeditious investigation. You give them you invite all of them. That and out officially said that we mumra mobile from on Katamra. Copy to Kofi Adams, also from Katamra. Bia the Nankataba. Every hour there will be exchanging documents, no. Or my to walk around the Tanakaso Yatias, the Wisa Nanatia. And I said, Anatia. Okay. That ends the matter. But to be a cover kind of fear, and above faster house. I'm a kilo my son the car no call. Car no matter what away in shim. Documents, Russian documents, and we should have given them the opportunity. Because it could well be at some kind of account. So after some cover cars and career, you know, will be alcohol doctor documents be. Oh, Nana, you say, doctor documents now, and post for no. Come on, I live for this country. My heart aches. Nana, Sanka, ya alter documents, you know what point be so. Kaposi for no, I am a tambia, man for na prosifo. Okay. It's an opportunity because you know, and say a national issue. My other side, those who went Kwame Baffoe, and I'm telling them Kwame Baffoe. No friend, some for the other national security card. So, number 7 area until how much? Yo Nana, my young found say and Saka offer say Kwame Baffoe na nkasa wa ha na ye ni eni komo. No go you be see. What can do ya pa? Yen Saka no ha ye nchen ha. Tu dia me young found say na ye ni nkomo ye da ase. Abisha Nana Obribwan ye Deputy General Secretary ma NPP ene ye ne na kwakodi enkomo no na ade ni nyina nso Ajim Jane Kwame Baffoe onu ankasa mu wa ha ni din ankasa no Kwame Baffoe na eja ofiri Abronye nti wo so ya Abronye DC Abronye nso wa troni kwanso Kwame Akwaba Adentia kwanso Kwame Akwaba ya mnyaba na tisen ya no ye kase no dodo sen no wachi yo me dase bebre ma me mfa kwanya we na menche watifo babi wa firi kase na koduru ya start adwuma no wobona hafo adwuma ben kase ajeje na ya adwuma dise adwuma ne ma oh me ya Ghana ni mapa o hwe oman no constitution na article 41(f) article 41 no atifia sem no was the duties of citizen (f) no na me be kankani was to protect and preserve public property and expose and combat misuse and waste of public funds and property. It is all manner the me constitution actually near me your mind bapa me den me ye Kwame so to protect ya o ka se koje public property nti e ko waste ya den na se me ye won ka se koje because one ka se to see very good enti me no makana Matias ya me hu se public property e ko waste obi a mo ho ban no bona hafo de na American 2014 ofre mrashe bedwani bia no wo mrashe bedwam enya parliamentary approval wonu mienu begye di se omanga na ya kwantempondo do na nyede enye nti oman ni sika na mo de call mrashe bedwam Ministry of Local Government eye proposal de call ye no mso mbetoto bulldozer ene tipa truss na kwan ahodo enya emma mfudie ntime mafie no omo de akwa akosiesie biko eastern region biko western region biko asante na bona hafo cars na ba bona hafo de na Ministry of Local Government de ba no the former regional minister Ibrahim ne baaye no oso nya wo say ministry na japade ekora no aba mantam ho the regional coordinating director omfrem Mr. Chaha mupusu ahomo wonko ba bia arehosem ne say
transition team mantam no report or the buyer or the ma abam foforo no me na me call no office na mko bisa say me ma ho meje report no de na momensa kan bia makenkan na mahu se we ya aban de adentina wamfa nkan ho asema misata ka kirem ne se ebra niema ne ba mantam no wo mu de sie na se coordinating director nti ade a ma no ho de obu hu akonta na obi ko bisa no question say na machines na ba ya aduma ben na mo de ye ya na kyese asudie ne ye den ba na so ntina wamfa nkan ho nam se fine wo ya wo ese machines no woni pa asumase wo osin ne ya kwakwo hundie na woni pa asumase ya ne nkoka ono de wa ye no report wa wi nam se fine dimi ko bia na director ho friend madam patient okay nam ko ye comprehend the man say abanya japade adanse ye wo ho September 2015 ena bulldozer na ni tipa trash na basa yemfa nye mantam no akwan bia enye na me hu nso omo de yesa adwumadi no adenti yesese basa ni nyina ne se sa niema ne baaye na kokodi NDC regional organizer ye frɛ no Mohammed Seidu enti se wo na obenya adwuma afiri aban ho a na NDC organizer na ba be ka kire so menua me wo machines wo nti behan so han bulldozer na day bia na 1000 Ghana cedis enti contractor bitimi han na bia bosome miensa kopinso obewie adwuma no na sika no akọ no Mahaseidu no ho Kwame obeto aso na emom se aban de niema ebre mensin ya na mantem no ankwa ankodru mantam nensa enti de wode ba ministry kura wo hwe se eba no omo records ni oma de na e kire se wo me no kasa sisi ye ebra brante no mo frɛ na o kasa no obo the chief director say cars na no de ye adwuma no no ye sesi man me petition ya ready ma list cars na me de kwa koma IGP me de bi call office of the president e ba ne sen na o man na de chief director etimi de ma obi e de ye adwuma na sika no ye hu foto kura akọ na chief director na ankasa so ne report wa or the ma transition team no one state ni wom say eniema say ne call bona half na che say bon bibi we ni nyina ye nkrata me gina so e de akọ kamasem na mkasa wo say director no say odi Mr. Chaha wo say niema no kroni mu asem oni mu asem ni say eba region ni mu a ono na e coordinating director okay say a director ministry of local government the bibi e command mu a nipa e say kosi ni so e the chief director a ono wo mantam no mu e de na ankosi ni so ene ni asem no ene ntina yakọ hu se nipa asumasi wo na ewo na nipa asumasi ewo no ye kan o se the chief director ministry of local government oh okay ene the machines ni say ono NDC regional organizer nensa na ye bisa se ye nyina nim se abanya de okosisi a me no okasa ya bona afo se mo wo rep wo hono ma obetima ko regional coordinating council ho machines ni nyina ye gi ye yakwa akọche machine ben cast bulldozer ne tipa trash ne ye de fa anwea ibi eno contractors ne fo hia because ne board ne wontimi nto nti dodo na onya adwuma okohan ti eyesen na momoji me no okasa ye makoma dumie no esi ho regional coordinating council mode kwa mode hye hwan sa ye da se coordinating director nsa moko gifiri hwan ho ye ko gifiri regional organizer no wa pack wo baabi ena baabi bebre wa ye ko site ne yakwa akofa contractors na ba ye ho se matua sei ena dia manipa no ansa na ode ka na ye den e ma me na hai na me wo me no kase nyame ya adoma Saturday ye kokwa me danso me ensa ye de si wa ye kwa akofa ba ye de ama contractor na han nti afafa hin okay se ubo manager pade ho ban a se wa report ama BNI ni police se wo de ni se o mamba pa wo be hwe se omo be edi o complaint na chi ada na wa na wo sen tu na ma wo ni hwan mu mpo na ekọ asem ni nyina ne se ye ka se information ma hun se ade bi wa ha na me ne bie na ifo na me ko kire se ni aye information ni bi no exactly me boa metiwase enti ne o ye se Abronye Adekye amanfo private properties ni ade no me tu mira na ma me pese obekwa aba abeka kire se ye ko enanti ho nti me ko na se bie na ifo no kamo a o krache ko me se dabi mempe ayi bia kuntuna sia se bia na ifo no kra ka se Kwame kwa wo se dabi aye waduma se se wo ye
Dada no na wo yes adi. Wo say? Dada no na wo yes adi. Antina me no kasa me bo bia na director ma me je friend madam patient. Ono baba si oja na duma nyina wo ho. Ehun so man na de no. Se kokwa ye betena gege Ghana fo sika akoto foforo. Nti se bo ho ban na wo de genu nti se Kwame danso mu kodura. Wo ne hwan mu na ekobie na ne hwan ne hwan. Me no kasa me bo bie na fo amane a eyo ma sede so mo hwese o man na de no. Nti me kwa me se eninie. Anu ntina Abronye manhu na mane no. Se me wie ya me nkwankwatete. Se ma kire wa wie nti me kwa akotesu ase ne me kire. Me mo hu se me na me kwa kire wo ase ma wo ne me nka. Nti Abronye a wote na ase kire ne se me nte tokuro me nyesu mu ade. Kwam nie na yese wunim hu bi na bia ye didi agyaw. Nya bi me wunim. Sa kasi we bia na omo ka ho ase. Na no omo general secretary kasa wo Adom TV. O say 209 omo jeje kaase no. Na omo gia na omo mrante na fa. Enti enu bi na mpese me nso me jeje kaase no ye de FI ho na me man mu wa say obi onim wo sunwan bia me first car Toyota Corolla 1 do ameto omo ka chense me issue sakawa. The second car me toy at that time wo me age Toyota 4Runner no omo ka chense me issue sakawa. Enti ade e frɛ ne car de ba bia me maduru me hu hia say aban car na me wia. And even me ya abanya duma me dia simi ho so say so mo mama duma ya me nyusu abanka. Okay. Kwam, sisi a mampani at tax force. Argentina still. Udi achi say tax force ya chire o machira kwan. Eti se wo complain na say o mamba bia mpo ye dia so dia ato ye so say boa na yi asuti. Argentina unya se ahyase no bra wo koje owura mahade no ena na tax force ye nti ya ne ya tax force. Nti jama tax force. Me da se we bele. Ni e kire se me duma die na ne ye die no. Anya presidential assent. Who die no? Say no kan bi na o de task force. I just say anya presidential assent ya de papa. Say be ya o man ni sika nko waste nti. Okay. Now kan krata na ase na o say the general public is hereby encouraged. Say o mbema information. Mbaje o ye ka general public amenka ho wi. O ka ho. Enti yase the general public. Enti me kwama fuo ma Abronye. Ne se me ku won so bi di VAT bi akohye wuram ba bi. Hu bibi bia no enye se koya na ekofa ka keke o. No, Kwame ho kakra na menti ase no. You see general public no na se ye sure manfo nkran say omo nim bibi se oman na agapade e wo bi ho a only tax force no asotire. Ana me the tax force wa akose me kwa afoma akotwa me board ye no. Tax force ben dia yatie. Ne yate still ano general public na me kan ho bie wa ase ho. Enti me ko hu se but the person ti asense se wo ko hu se simura mu ho a wo bo tax force for na mane ana se wan kasa wudi anim ba bi kura wo ne se me hwe ne se tax force for no wo akire ne ma holding betima meso aba ma holding betima se on ba dia ban patro ebegum ye ba na me wetim ka me hwe ne se mrante o ha me bo ka yiri aso aba ye general public wonyi ni se wo ma tax force ne mampani adwuma ayeden dabi adwuma bia no ayeden me no ka sei cars ya ye hu dede private properties ni ade no ye wo cars dodo na ya chiguwa amanfo mowa yetimi sia abandada no security national security officers bi abana sesa no amaka no so no de ko nyese ba ne ye be fa ka DVL fo ya ka so mamba pa adwuma se the constitution ne kana o mo ka ho bi so what yase enti se task force or whatever se task force for no men DVL for kan ho bi custom for kan ho bi bia na for ye de kan ho bi ba bia meduru bia na ye obi na for ho no enti me ka se obi ama me information wa na se me call police station na me ko ka kira police for na se o ka bi wa ye nko na me nko kira me nye hu for na makote okay enti ya ko na se me ko kira e kira se still aduma na me ye no e in line with the chief of staff krata na odi abanka na ananya za but on the face value of the krata na chief of staff de ba menyi ni se o pache se ukoto so se esi ho a wankasa pe onkrofo na ane omo mfama na me say ebi wo ha me kai maka Abronye forest asem ni parambe to ye makwa akoto so usu aban usu se tax force no ntumi nya adwuma na omo ye omo adwuma ye na omo gusu ye adwuma na wo ka for tax force no na me se me da me ye madwuma se Ghana ni nti Ghana ni ye general public na e hye ase ho no me fra omo adwuma se omo nye o
Entimi ya Ghana ni America general public for no hono. Me fra task force for say Obama mkochiro. E waduma. Kwame, can you imagine say Ghana ni bia na no say machia task force for ma hu se kasha, ma hu se kasha. Unkwanso na ona ma hu se kasha baby. No be a yes ah. Enka oman no order ebebem. Ni etie ne say enye say fiti ya oka. Oka ne ababefa. Enye ne sa me nya madwuma sa. Say ukofia na makoto baria. Ma me fa oka kibra. Adeta me nya obi a onye no ma ne be den. Ebe yesa. Before antana me ba oka ho no. Na oka na madika na ye ho adwuma nyina wie. Ahun se ka na wotim no ye bisa ho cement paper kora wo mfa ma. Wo de beba kora ne wo de beba na ye fake. Oka se wa ye ne ho adwuma ene ne sen. Me no ka se me wa kwani ansa bebre so. Okay. Menya information. Menya information a security fo no wo bambo fo no wo ho. Ni ya ma omu wo kwana mbefa so anya wo ka no ho information nyina. What you say? Da buy the importer ni pay ye ne dia ene ade nyina ye nya uye ni nyina ye ni nyina ntinya je fiti ya ye onkrofo bebre wa ya form ka won so mo bowa nti me bo bi gini kire wa be yo won say wo de wohwehwe mu na wa na pepepe se ka ne yo man ne dia me ye wi a feel gaduty ni aba befa nti ye fa ne so wo documents na no dia ba na me de no me nso me kan ho asem na dia si ani nti ade si ani wi a wo dia kinye me nso me dia kinye. The most important thing is enkrata mienu na apai and yen subject those documents to forensic audit. Kwam openi Kofi Adams die udi makotene pa won se ne posi for say ka no eye ne dia enya kro no die nti se wo ka se wo ye wo hwehwemu a na wo ye ne se menua kroma yetie no nokre na yenka uti mitie upa ye wo oman na mra se abanya japade bi ba oman no ansa na ye beton ka ne kura ma obi no ese ka ne nya 2 years what you say say eye ka mo na na se ka bia ka ya kra ba se ka bia kura na ese se ye use ni department o bia 2 years ananse eye oman ka no no ka se yo Toyota Land Cruiser V8 bi wo ha 2016 ka ne ba oman no mo ha 2015 okay chief of staff wa twere letter se ka no ya osia manipa asumasi nti won fa mpate 2 years na di na chese se yo ka 2015 2016 de wa enya ni 2 years no na chese krom ha no ye ka se ye friend se obi mro omra no so no obi buru so emra na ye ya ubu be o menti ase opani Kofi Adams ka no wo si ukita nkrata se wo si ya wo ye nhwehwemu enti mu ko Gulf City wa mo kofa no mu ye nhwehwemu no me no ka se sisi madi kana kasa police fo nhwehwemu na o maye na mate se ono anso aka se obekọ court de ye kwa ye ntuhu Ghana ha menim court bia ya to Burkina Faso offense wo ne bia fa ho ukọ court a onkrata na wo di akọ no ene ne wa somete no conscience bebam evidence bebam me nso me de na me de kire na evidence be den ebebam me won institutions ye kire se Toyota hard body design ma yusubi etibo so se ka ne ba bedru yi ya obi a wa yusubi bia mo mpusu ahoma na mo miza no Nizan hard body ho abakosem Nizan hard body no yi ya ahwehwe nanim chassis number ye mfa nsie ye mfa Nizan hard body chassis number nyeren ensie adanse ye wo ka no ho a ye de some people atwi afiri ho na obie engine na omo ka kire se broni ni ye ye friends en ka no wie ye no the screw and the board chassis number no sana no omo ka kire de wo kan hwan na e kasa sa pay the CID report no sa no mpese o mo kire so mo se o ma ye nhwehwemu bibia ye pepepe na wo de wo kan documents ya e kire se institutions we and the kraka na ye den e ba kurom ha institution be Ministry of Education Toyota hard body na ye o mo cars okay cars no eye num Toyota hard body no ye Nissan hard body pickups no no eye miensa na Land Cruiser ni ye ni enti say ne asem awrem say o fa car ne number bia court no mache o fa sa Nissan hard body ne number bia na o gogo a o mo ankasa ya we eco DVL ne custom division car ne number no aye de be ma no any chassis number na o mo screw na abo ehye bonnet na se no
near custom documents ye be yi aba na ma different chassis number nti ni nyina ya asema esebeka e ba ne say na car ba ko chassis number bi no e bi nsi da na nti posifo no ye nhwehwemu no o pa chese o ma ehu ena nso ASP bi ne fo da kwa confirm say omo bibia document bi a chese bibia ka no ya mpanfo na kan ye se wo twasa unim se wachi aye den achia nti se wo nko a woto na ase na o ebia na bibia ka wontoma nti woto na ebia na hu ne aka wontoma yes ansem we ni yedi kana kandada sese ni yedi kana kase so fa ka bia number ne so gogo a ene cha ema o chassis number mienu ka ben ne wo krom ha e wo chassis number mienu mi Toyota 4Runner mi Nissan Frontier e wo one chassis number Mazda saloon car e wo one chassis number e ye den na ni obi saloon car ayi Nissan hard body de eno nko ade e wo chassis number mienu enti se nka o frame me e ka kirem so ye free hwehwemu na se enti Kwame wo na wapamfo a o ma ye ready emra na mo nto mo me kire mo adwena ka ma kire se we ni we me nso me die nie nti eduru wa na nkonko ye hwete sam adwuma ye se we ni de one side yipe ena ye tie na sem without listen to the others na mo so mo ko cheka mo bo posifo amane wo kan say protect if information ko say wo kra wo kan say wodi omonim ko kire omo anti say wo hu say ka bi si baby na yo man ne dia ade na o mamba pa wo so wo mo posifo amane me no ka say on record Kofi Adams na ikata no o se ye ne asojafo na policefo ene ba fie omo ye aduma mo man omo ye mamba pa ntina me Kofi ono akasa no ya friend no kata say omo friend no bona man ye say asojafo ene a policefo ene ba fie ho okay manfa bukum bankunum na koyo to ma bati susun da bi to omo nkofa ka me fa omo a yesi omo ye bambofo na oma na de ekowesi omo mwa no ene koye ntinya me na me so ko utie Kofi Adams ma so obesi ume mene ades enje se binum ka no ene ye den na honorable kandapa woni ni nya akasa oh mene ni nya akasa o kire na adwen na me so me kire ma adwen se enye sa na tie sa adwen na me go so kire ono minister of national security no unim chen no oh me no ka say nsama me ka no na bia oni eno ana me gusu kan me nsesa madwene ana me wu koba kura na still am insist say yenye proper investigation na ne woman no yemfa mra na ne ono su kita no yema mansa nyina hwe yentena kroma nkoye say ye nhwehwemu a kroma nhwehwemu e beba bia no mo mpesa mansa be hu ba mo se mo ye adwuma magana fo what you say me koye ye se aboa sesa fa de odire de ode kire me ne ma chichichichi me chi ya nam de akire wo ha mo nkohwe nti adantina mo nso maye mo nhwehwemu awie sa documents na mo ka ho asem yi a ode baaye no mo ye aduma eye state institution ani ade mo matima amofo hu se wei ani wei na amamfo hu se ne o ka na no kore na mo hide e kire se bibi wo baabi a me nso me de na me de kwa amamfo be hu se ani sa de a ebehia mmere ne ye de aye nhwehwemu aye den edimu na Kwame posifo no omo o document be ne kita wo yeso nko chen nipa wonu ye ona se me makoto ade a me na mini baabi a meto no me na me be kire se ade na ya me dia meto ne ya me nkrata ni ti nkrata be ne kita wa ebedimu asen ona ne dia nkrata kita me ne se sa kaasi we nyina ban kraka clearly ewom say nipa ye important the government of the day okay so what you say the government of the day no yemfa chief of staff letter en konko kire say ka we ye media na ban foforo no allocate amame anya chief of na ye the model year na ye de ye ka no very very important number of years ya adi e wo man Ghana very very important antana ocean asema ye den abam yewo de ayi ocean art ye den e wo ho no meboa mu ocean no da ben na mo de public notice bae ka na ye 2015 adi 2 years antana mo de man nipa asumasi mu fa o man mra no an act of parliament ya ye
e kuro ma sa procedure to no fa Kofi Adams wanwia sede wo fa ye kan se omo hye ye de a ene ministry kro no wo si Ministry of Education se ne wo na atomra enti mu wa asem ono na mo ne ni wansa na ene koto akase de otokro no dia so kan wo gogora o se wa ye payment na Ghana Commercial Bank ba bi o mo ko ye payment ni bia no ebe show a kire se wa ye payment wo gogo e ba 00 e kire se obi ntuaka bia aka ade a wo sun se watuaka na chief of staff letter ni no wo gogo a sa cars ni particulars any account number na omutu atumu no e ba 00 na se kire se wo ntuaka ntu yusu enye ya abandia Kwame could be say bia watua but Ghana ne wo no omo update site ni mo me dase me da me kama sem nti so omo update ya onkrata anaba enkrata de o ka se obi ono no na akoto ne ka no kita original documents ya yenti kroma na ese obi timi twen ka fam eye documents basa documents ni kita na documents no enye authentic e kokoto akoto no kura timi call for expert forensic audit ba ma yiti ka se documents nya papa fam nko ade ye dene a se hafo kura ho interpofo timi trace ababe ho ba eno kokko wie se wo bi sa me se ukita documents the fact ukita documents ni kire se ye nkwashin wo documents no wo betima kwashin Kofi Adams no wo every right se me documents na ekita me no me de kama asem no obetima kwashin me ni problem about that ono nso ne de na ekita no me nso mo every right to say me ka say nya papa no ma prove beyond reasonable doubt Kwame se ono wakoto ade every ministry ni ho se watuaka ontuaka ade na monko ministry ni ho enko find out me no ka say aban cars ni bibia no omo na ekasa me yeti o yes si ye pe agencies ahodo nyina omo cars ho asema yenko register general ho nya sa na mbeka kire the register general na ye David Yaro na no branda register general kro ya Kofi Adams kasa omo si ye pe aban cars dodo o Ghana ha hwa yenko no ho no this same register general ba bonten say mo di pipa mo twere agency we cars wanya physical examination enti mo de pipa na mo de bre no enti nipa ebra banfoforo ne ba the right person ko timi kire say aban cars ye dodo sei ye dodo sei no ye David Yaro no so kire say manya physical examination basa enso no so chiro krata be boy amane so cars aban dada ni ja wo no ye 600 so enso an hu krata ni na me say o se wanya physical eno kokogina ne me kan to say ne mo de to pipa so e de bre na o de kan asem ba so obeka say we wa ha de wanhu ntimi me de ne say si adifo do mo ntwetwemu aye den aba mo every right to say maka say ntwetwemu na aba na animu because ye ne ekofa na me kan san krata yes I'm so happy say Kofi Adams say obeko court court a the documents ye kire say we your original car no court so de Ghana ni ba bia or every right to go to court and I mention more every right to defend myself with me documents no until we are ready say me near me can me so me de ba kona mama amansa nyina hu enti ande me ntro ho asem ba ne me kan je see adi ayintwetwemu na omo de aba abonten me nyintum okay me still insist say me nyintum ba kokora Kofi cars no sa Nissan hard body pickup me san pe na more problem and I say Land Cruiser V8 me no nyina Land Cruiser na nyina na me say the importer no government of the day enti no CID fo no say documents na ye de akọ no so ye allocate car na maame enti matuaka enti e kire say legally wa acquire still me no mo nya adwene yade mra na ye adwuma na maka procedure na yade ye adwuma no say onu ankasa na acquire the vehicles no pay no mo ka no enti say ye go by say how 2 year rule ni say Ghana bank cracker ba ansa na ye be auction ni gi say mfie mienu aba sa Land Cruiser first one GS 7451-12 enti na say 2012 ni register to 2017 mfie nu aba madika na ka kire say payment kura na kire say documents na kire say ugogo a any side receipt no mo de come police for ugogo e ba 00 enti say wontu akade a enye odia Kwame na mbisa se na Google me nko na wo de begina so aka wa asem na
ena aban ye saa de no o kire ba bi o mfa sika no nkonko ye den enkonkoto wa saa ba bi kro ho ma ye wo mo bibia ho no cars ahodo a ya chisisi o mo ntimi mo wa no o fa cars bi o mo ntimi mo wa cause obia se on fa Ghana ban yo enti pacho na machia yes ka we ya me petition ko me se ka mo mfre the coordinating director antana ma free ha ko GV 3256-2015 eno ye tipa track 470 sa no mo number no ena GV 3284-2015 470 GE 3252-2015 GE 3279-2015 GE 3232-2015 tipa track GE 396-2015 tipa track okay GP 3282-2015 bulldozer GE no last one no na say cars na ye nson cars eyedu na wa ha eyedu na wo eyedu GE 380-2015 eno so etipa track na say cars akese nko a ne buo no ba ko nam 900,000 Ghana cedis close to 1 million Ghana cedis cars we no ewo he na wo regional coordinating council BA ho no esiwo obetuma frame Mr. Chaha bisa na na me ne BA na director koche ye no entu beti na FM so me season crofo private property crofo private property ne nyina nso omo ka ma obi ahun se ye titi NDC fo nso na nokore bi anim nipa na ma wo every right under the constitution say wa de ma ba begia ye wo ba bi efa eko say ban sign na Ministry of Local Government sticker and everything they show say a documentary evidence say ministry na de ekita ma ba begia free unsem no waba TV station say ha na de obekasa obi abeti usunti no de achichidie sun aba say monka bi mam ya beje majapade ede ne man ye wo wajapade say Ghana fo akoto ade na wo ba akofo wodi ye aduma agi sika ma wo no yire de sankwandewa madia frunzam to ba besu na bra na wodi hu de no bo Ghana fo amane wo nyina so a said ye be ya wa wunim wo kamera de trespass to property nchi ho nti wo nyina so e kire se nyese belief keke gidie se ugidi se your mind dia na mom eye no kretrudo se your mind dia osoro ni fam asem na mekan me predwin na eduru ba bia mbodua kakra what you say and your mama also for abre so for no de wo aduma ye and onu ani I don't need DJ say nyame to me oh say bible kra say yen so ahonhom nyina hwe ne ye no ye mfa nti uso hwe na oje presby na ukọ ye nti na sa wo ma madwen kire me ya metim ko bisa why metim ko bisa ahonhom foforo say wo ma na madwen kire me sofo no ya delay niam metim ko bisa ni pa foforo enti nipa na wo ha omo suma na say ya season private properties no close to 1 month ni ade ye wo japade a mabobo so yi o men ho kura watima tena simpam pam ebia na obekọ court nti on no benya akasa nti na busa se de be your court a wo omamba pa ohun ko kire o ne nko wie bone no wo nyina so no eye nyina so frenchin anase eye wugidie na kire so oh ka ye gi die papa ye organizer men DC die ene ye your mind dia de wasem na wa bisa nche se aduma na unim pa edepa ade ye wo dia mema ba wo se wo private property na me go so mbisa nditi for menya answer nipa na omu suma ne se makwako sizi na onu na japade ye frɛ no ayi Muhammad Seidu no onu ankasa tima simpam ka no key no mako nwotwe abahande key no ewo yanim a politifo anim ayi director bia na anim regional command office se keys ni Papa na nkasa mo betima frɛ bia na director se da me ba ye bebo mama ne se abanya de wo obi ho no na mo enko nipa no ho no keys sen e no de mai na kasi ni eduade na nwotwe kinsa fa no de baba okay ose ni aka no ode baba nti mo fa na ato se keys no wan na de bae nti andizifo na tenkran ha
na UTV kwache na omo di sun na ba ha omo kwabo na hafo a ya gini pa suma cars na japade o sika pa Committee sa petition wo dey kwen me dey call office of the president na say tax force for no ho de ma me say macho buy nti you just have to tell them see the kura na nka me mo omo copy na sa shoddy work ye omo ye nti me koye retapping na ma yi omo dina firi me yi omo dina firi so omo fa buo magana bambo adwuma kwa e bra ne mo omo kwan so omo mfrɛ me me de ko ma omo mfrɛ me nti me ma omo bi yes ni so omo na oman ne da so dia so omo nya hwehwem ni o wa aka ne da bia no osuro sunsun no me nyi omo ni da say adanse aninie the chief director ministry of local government petition ne kwati ya ne say eye de na Ghana japade wo di adane taxi ema obi di ye adwuma no abeye sesi ama na sa sika no e wo fan ye wo mrache bedwafo binum as that select committee local government no wo mu nyina me betwe wo mabam ama wo nyina de documentary evidence ye kire say ye de Ghana fo sika ene kotoye ena baakofo na anya so mfaso nti chief director wunsama kokan wansem se Udi we koma chief director and I petition office of the president president no mate o metuma power bedwakuo foforo anye ayifo si adifo na se wo petition na o de ko no wo se a kire kwan o mo mfa so mo enye o petition ho adwuma da bi me se o mo betimi me nka se na o mo nye no wo mo betimi okay ene de ye o mo under the ayi se me the petition na ba nti se o mo tie masem eye Ghana fo ya ntena ho krom ha e ma da bia no ya dwen ni se ye ya amanwofo nti no da bia se be ye ma Ghana fo nye bread full work wa ban na abanti na wo yesa na 2009 so NDC so e baaye no se bisi yesa me no ka say magika na ka say me o mama banka menyisu bo me nim se de si toka ana me ye adwuma so atoka no kas ya me gigibia ohun se ba kokora me to da bi kora me meti okada so okada me bank na me mfa ka ama ba mkosunya na obi ani nze metemka mu meti okada so na police card machi na makokire na okada na sande makofi na makwa akoda minya yuzi unsuro nkwa o mere me ora tie se me ye o man na duma e se ni Yesu Kristo ba no no nim se ewu eya enso oba ba ewu di ni padodo ne nkwa nti se Ghana fo binum da bia me kata asemo da me wura ho pa ye da obi ba ma wose me man 5 series nkoye awade man ba 2016 eno ntina bona hafo na adwuma na campaign na ma yire me ho ye na amanfo ntiase ye na ma hu sa amanfo ho kire o mo pa nti se nipa ho kire na me no ka say V8 nko a ya chi ade afiri mrante bi nsam a o mo fro o mo say national security fo aban ko so se ye mede ikono aya gisuo nom no eye maako 25 na chese nya kasa kese nko na o cheche nketo anso eye maako 25 esi what na we are cross checking ashe list na former chief of staff edi ama about cars o mo hand over ne se enye biade oh enenam ewom nipa na ode ko yi wo se wafa enti bra wo sia nipa na car na ode kwan wo ka we wa yusu a wo mfa nkwa adwuma wo de ye niama emwa oman no eye da aba bedi ho se me am de anam se wa wo de a si famfa bre ko fie ko fa nkrata bre o se yes eye nya Kwame wo ye bi wo bona fo pa me ye bi o Ghana me ye bi wa we ka no ma che dodo na wo nkran ha o wo firi sunyan ho abankran ha so ati se o ba Gulf City ho be chi ko fi Ghana de ka so ye Ghana ni a utim ko ba bia oh sure yeah enti me firi sunyan na bankran enti unam kroma na obi tinikama wo se wo watena ka we mu ache pa enya wo dia na wo se ye media waka chense sifom kofa na madika na ka tro se before antana mayesa protect na before antana madika na ka tro me di kan ka tro se before antana medi unta hia wo no na wo ka na madika na ye ho aduma wie enti minimasema mabisa wo Kwame se wo adwuma ya se unyai nkodi obi nte me o se yesi obi Ghana ha omo tena se ye constitution nya adoafo wom peprefo wom makotonfo wom na omo kire adwen se oman ne ba pa adwuma omo hu se oman ne ba pa adwuma obi ya adwuma Ghana ye ni akwadwofo wa ha enam se hu se Ghana fo ye adwuma ntena sora na ye de to tata omo no because Ghana fo be ye adwuma atua nti the first one be ye adwuma ntua e ba tua to nkire se ma omo nya so mfaso
Oma hu se bia be ye adwuma enso ye se bo ma no wa se wo be kwa adwuma wo be gya wa adwuma wa akodi obi nte me no ka sei se nyina ye ka se me koma adwuma obia ni se me ye nkokọ na nye da bia na me kwa akoda me nkokọfuo matie nkokọ sun se nkokọ sun ye me fe ana me boa se me ye adwuma nso me nya adaje so ye amanyosem me de mre no na me de ye madwuma na mre bia wo adwuma se nipa ye dai wo ye enti me ye adwuma no ma ye me no ka sei cars ya me say V8 AC Jubilee House be 25 no ne na boa efo ne na boa efo aye $100,000 nti so be boa konta ma me cars mako 25 na ban to ba ko $100,000 ya and now $1 ye 44 me boa nti car ba ko boa ye 4 billion 4 times 25 nka ye kokwa na nka na na do dan kwa akofo adoa wa bai wasama ko Ghana fo no ho akogye o moto se state institutions nyaka nti Ghana fo e mo san ntua pa cho kafra na ye nsem na wo ka no oye general secretary ma NDC owura si edu nketia wa homa ni so wo ho ansem bi eka hena o ma che ya nia na ho ti se nyame adom me ho de yo wo de wo faase wo nua be ma Kwame Abronye na sem o kan wo ho asem ka oh Pacho mo na mo frame you say mintie na me ne mo nkata azoni asembia ka awaye ni kakra na general wutie ya nkomo no Pacho ba bia me wo no na anya dia TV wo ho entiment me antie na say asem General Pacho jina ye kakra ye no be kasa still owura Kofi Adams national organizer ne kasi a Abronye ya di animu mo mokọchiri ye na CID4 akle na so Kwame Baffoe say CID4 no ma nya nhwehwemu ni ye fi se na ahia aka no Kofi Adams wamfa kwampa so enenyae na ase we say enya osere this is the nanado na baimuno dia di foni majumaye party vigilante for Abronye dia ni no obo na nim ajumane ana ye ni omo adi ni empa Abronye no monko ya ajuma wo amte wo mu suro de eba kirintira enti na omo keka no sa no o ka bi dia brabra na minim Kofi Adams na gene na ye me ase dun katia pa dia nka o ma da brebe sa be doso wow general dia because wuntimi enko wura obi fie enko fa ne private property na o megu na nim ase se wawia na ya sa ja mu be pe che o pa bi akopa no na o nenam me te se Abronye no kura o kata tia national security minister odi kai ka se ye fata se no ko na ye betra o mai mu ama ne mata na ekokoso dia na me na cheza mambo no enko ye no se aprokuma egu nsere ni mpo na etikuma kwadoi na be so abribra general ni nyina so nti a wode ka se san hwehwemu no enye na ye already ne deputy general secretary na obi bwan so akasa mo no so ka asem kro na wo chese CID4 no amfre wono Abronye ni wo mo ka ne ho a wo mo ko cheka no fise wo mo so wo mo nkrata ne niam edi adanse se cars no se wo pani Kofi Adams tofiri o man wo kra emra kwan mu no enam emra kwan so Mete broti bia o na juma yie bia nka ete eche wo mo loko wo mo fe. Se wo mo akwa ko wi Kofi Adams ka. Na ya san de kwa dubo wo mo se wo mo ati private army a wo mo di nam kromu a wo mo di nyambrasen. Se ye broti ye na juma yie pa nka ho na ete eche ate. Oh, o ma ti private army wo. Tu me bai, why na ama nipa no tu mi kura se, o tu mi ko wura obi fie. Sa uti we isa de nano na ye ne mo kasa yi na ifie ha sesi a wo be ti kokoko ma bom no maguram se mfidi amodi adwuma hai mo ya fromfo ma be ti sa momra ye office me emfa mo ne ma me kire se mfidi no ye mo dia anta na ye je mo ama ho abai ye bi sa abai na adwuma ehwe security ho obi a ti onim ho he yo obi a na suma mo
nti si ebetra o man mu ama individual bia sorry a na waboaboa akode ano no abawura obi afie se wajapade bia wo ho no memeje na wo auto e no bra be proof se ye odia ami eye me won say obi ti say mi ame o fa se obri bu ahin ya onu ana ese so oye lawyer pani pa em say udi lawyer no duru ba bi unyini duru ba bi a na wa jere because me hu ba bi a the law school ho ba bi a o musia sa ade no say citizens timi ko bo wura obi afie na nipa no ko fa na japade no onu abe proof sa japade no ye ne dia nka ne dia man ma law school no ko sia sa General, wo kasa no my brother pa say lawyer for me pa o odi mradi o bi ebusa General wo ka bibisa o mate private army na so ani Abronye kasa no say omo kwa omo ni police fo ene bambofo na ekọ na me dem say ade omo ye na nye no so wo kwa wo ni police ni bambofo e na so ka private army nti enu na nhia papa ya nche police fo ni bambofo wo man mu say omo de abantuo akobokro no da wonti enti police ya batuma police a okwa with lawful authority aya manu direction say ya man assignment say koye we ya na koye we na ni source of authority so ye known enti anya se bia obi akoche police atade no ofatu na ode gange fo na mo a eje say police fo di na tinti de oye bia ye ene no wan tem ne ka enti wo hwa na che se enya wo minor police fo na wo mo no wo mo ko recognize police force fo no nya bia memeti amenti me hu because nipa o police fo so abate on so ma obi a wo ba bia that's the mechanism ena nipa o soldier fo so abate on so ma obi a wo ba bia enti so obi di wati say o ye police no kutatua other say or acting in the private capacity only authorization and also ye police papa so ebiko no to nye police akoto ntade bi na ache say ye ti o mai mu ne achi nipa bia na o mu free South Africa ba wo mo kwaye fa so pumpa mu ntade a design ti na ekoti sai eti anya wo na me can say authority dia won source okay enti Abronye no why na amanu ka tumi no obribu ahe why na amanu ka tumi no omo se omo yo mamba pa nti omo yo mamba pa se de o se o mamba pa wo kita no constitution wa kai se amamra no kire ne se o mamba pa wo mo manager pade ho ban enti ono ni interpretation ni se okobo manager pade ho ban a oni wo mo a ye de adwumadie no ama omo no wo mo mfa nkochi ani se nipa onu da anu no se de wo ye no nye o se me mamba pa eye sa no pa che sa no mamba pa che eti me so me fatu ne na me interpretation kire se nsamo amoka no UTV ho no enya de a ebo a o man nti ni di tu abegina mo so dey e bisa me se me o mamba pa o se wo de na wo kan ni constitution mo na onu ni de no constitution be ne wo o man papa ni se so okobo obi funu no owura mu no owia ne ka wakai wote antu kan a wayi anu wa akire o se article 41 clause F ai kai mami ntie ba bia akire se utimi ko owura obi fie na ko wia ne ka me kan na ti ase na me de ye General Patrojina so Abronye fa constitution wo se kan me se me kan ye no na me ti ase ye na me de ye enti so ono so sore na so ono so kan no ti ase fofore ono di kan aka se ye jeje enkrofo ade o kan wa Adom FM se bi ti se bona hafo regional organizer cars ya kwa jeje regional organizer car ono ase general secretary se ye kan we die no Kofi Adams die no enu na all ka se o da kan aka se o ye general secretary of a position party say ya je ne ka kisi ni nyina ya de abanti obi ya no private property na de nto de aba me no nka regional organizer bia o ko kan wo UTV mama yi wa no o ko kan UTV mama yi wa no mama to aso general na asamba ko mo kan se Kofi Adams car no se auto no auction kra e wo se nya mfie mienu nka se wa to auction obi nka se miniaba omo se auto no auction wo mo no na eye national security for na juma na se e dey locus na omo de nam se wo mo ko wia obi ka
Now, my son go jump and say, Carlo, right to say, me no cause to say, Okokobo will be free. No, for the Panaja Paddy. Okay. For more protection, to be protected private property. And once and so on, no, I'm coming here. General say Kofi Adams and ya clear no. Nanso na na obribwa hene Abronye DC say wo mu de nhwehwemu no wo mu nte ase mu de ya clear no mu ye okay ana mu betu ho anamo. Somebody can want them say me I say this Christian mo de me an cafe na ye say amanso na se. Okay. Because men tra ho MOB mebo wura me fie e ti sa me tapade no nsan ko boda wuro say me kromfo na ma me ma no ti ho say nipa no pem patapata ono de roti aja no kra ono de America no me ti ase okay tie bia roti a odi wo mo achi baaye soja odi wo mo achi baaye am di ko mi approach mpadimfo ta wo mo asoma nipa o me fie without authority na ma san dia mi soja mpadimfo se dia be na on be ye me fie wo mo asoma se wo mo se e ho no se wo mo ye soja fo a ye be hu wo mo soja mpanimfo ba ye akohu nipa no eni nipa ko osoma wo mo okay mi so ahwe amia hu nipa no ba ye eni nipa osoma no ne ade nasem atoto ti adifo hwehwemu a wo mo aye so ti adifo no so na soma ya eno so ne ehu na pro nya pro no a na fe wa ba me pro no no sana wa kwa ko learn experience from the delegate before kind nka we to delegate for nka o ma betum General Ebedasi papa General yeah that's ina ba me da na afutuo ma wunia no on say nyina sibra hafo se ya o si odi no se no ofa su dia obi a boni dia bofo bi a din bata osoro nam ho enu ye be bodi no ye be ka se lawyer pani ofri bra hafo na sem nie enya dia ebe ya nika amaye nyina Yo General Yati Abisa for General Secretary of the NDC Ura Johnson the say doing ketia eni eni ne di nkomo sisi e ta fen General Mosquito ansana mesi aba Kwame Baffoe so no ye video we enam social media trend pa eni ehu bi na munso munhwe bi
abusuafo video e kwhwe ye nam social media pa na Abronye aba ye kaka asagege ho asemi enti ne yi chemu na general secretary of the NDC kan sembia atwemadwensi bibi so Kwame say wo mu de police ni sojafo e na omo ni omoko general secretary of the NDC say na police need ye say yesoma na o so onyo pani obeka che ne say order from above an authority enti hwan na yi no soma no Kwame yanso asen aka che say omo ngi CID fo ni enti kura no ne petition on fa bi nkoma CID fo na police fo na wonyi omo ni no so omo na wo say wo kwa akokere se ye nkocheka ne dia Kwame wo kobo o mama de na afa de wo do petition ko dia wo so wonyi omo ni enti ensisi so papa otie asedum katia general secretary o say ya the invisible force so bi ami bi na yate na de jeje cars no se me kasa me bo bia na director di e wo bona hafo ono so ya invisible force so ana adwuma amene ne koyeye no because of say ye ono ne party ba e na aye de enyanti na obeka bia ma ne party ba e na ama o man ne nkoso no me de atom ho so say the fact say MPP yam party na MPP abapa na MPP ni akwa ya de na enye na mafa akire kude akwaji million na mabetena UTV na me defend na o man nkrofo ne so I will never do that inti some passes papa no your party bank obeye dia wo me say me nyesa and the party for no nim say dem city say before antana me kama say communication na ye no God so good who hear me age ne ebra me started say me communicate am MPP 13 years ni on radio obia no wa say obete say bia de Abronye akogina court before and yes party ni betim di program bia ba say e bia week we na nka me metuma decide me say na madwenkere we na mfi say me kan me nya asem what I say enti me nya ne say party ba akoya de na nye enwa ye eniama bebro wa ba kata me Abronye nka ho asem me nka because me de ne say timamuni no wo fama ye ne sika na otua onya so mfaso na medwe ne ho nti za tse dun katie ye dede ye sizi private property ne ye a won za se bona half de me nka ho asem o nka ho asem because wadi kana koguvu e wo baabi anta na kire na ne nsa kan evidence no ma manfo hu say yes wa kura na wo defending no ono e the case no e ne call police station ya bandia do defending na nye nti na wo bita no wa se ho de dabi enti omo na huna na omo de tena kuroma ono akoro ya bra na asem kase ba ha say yesi mampanyina be de akire fi ono first person o kasa say e $3.9 million contractor na ba ye no o say menkrata ni asem na doctor yensa mra back to the case no na meka say police for no e Ghana police for ya police for ya tie o say this will be more special police invisible forces ayame wanwa se ufi ya wo sisi ye anado me bompa ese ebinto me aha na awidifo aba so o twa wania police ni bi nam ho no afre papa police bra beboa me papa police said this am frame me district commander ana me second in command bi o kasa me moa wa ansa na maboa na den na chese papa no social atari keke tuntum nti o ye police and o ye genuine police me de mahunze no specialize mahunze abande o baby na me pema mbapafo na mahunze bambofo wa baby ana me boa we American ho asem o mo say ye de yi ukọ Jubilee House ho a o mo ye in charge of transport ne ye o mo ya sojafo what you say enti me sa amranti ye sojafo yi ekokoye operation a ne sa also tiase ne say ye unlawful entry whatever discretion or the man bia no you can go to court and answer ne me ye no etia you can file a complaint against me say Abronye going to radio station say me akase no tiatia unim say nyo no anti no ntimi court no say nyo no me say my radio enti said your penny Kofi Adams aka ne lawyer kwanso akasa enti se court anya Kofi Adams nkwana ye o mache ne ka o me no ka say Hassan Ayarga the APC presidential candidate na cast miensa wo nyina so empese obeka bewe na wabeka say ya ma wabegu nanimu asem wasem a wo kan ye wa wasem go to Nima police station moko Nima police station ya
mumisa say Hassan Ayariga case ben no mo chain detain no coaching na man coaching statement na fa dey Onima police station why na check cars Hassan Ayariga ka and I'm say eh cars ya yakwa akofa esi wonom no so ono squad na a police for ni eh bia na for yakwa akofa babo so me ni oni cement people kura bo onam na opa achew na so ye mfa no empathy na so no oni aban mu no oni aban dada mu nti o de okay wa ka Hassan Ayariga say aban dia kire say we aban na importo ye e de na kire e ma ne bedi wo ho ko fan krata no beje bo so me ni emu misa no enti dabia no kese na matam di kan ka kire say bi wo ha national security for no otitim no wa yesa wafa enti moment na ma say enti kese be ma oba woni be ma ne abu ni yi achia te say omo a omu ni obia no na wakwaje ne say ma US form ada national security for ni de ntimi ko mo fitase no me kan wan sense bi wo ha oto aban sesa ne ba ode ko yesia na ye yini si gika ne chi wo e mako 20 na mo yesa ye nti wo hwe te say video good wo hwe te say video ya ye hwe sisi ya kwa mo fa so mo yi police officer wo ka den fa ho yenye adie bi a etia oman na mara me dwumadi a meye maka tro se ka na wutim no menhwehwe mu nie a ma ye enye odia fakin ni mam kofa nkrata abaje amanzo ni ho esi ho ntiti sa kwantin fi video ni won kwam we ye hwa se the light bobo na pampa media na che se posika won we enam social media pa won hu bi se wa kwa se a police fo na ye do omonam no e be da hu se omo ya police fo we so be da hu se police car se light ni ndiana oh Kwame wa baba na di o see a police fo no no bunni pesa unhwe na minjo comment ho wo de hwe mfese papa ni si from ni ebehu na taye na ehye no ebehu se o na I suppose for ni bi kura gina ho na bi mu so hye mofti hwe be ma na ye yi no hwe papa de kita white paper no wo bobet e wo na na beti police for ahoma no teacher so le police na tade no kura beti my fake na no pa o na papa na so ni sisi gina ho sa o so e police pani ase nu katia chance na tade no beti my fake on na kan na no pa nti se ye fa ne de ande o se na tade no betuma e fake nti mo misa ne enti amrante ne yi ni se bia no e fake police nti ya ne mrante ne nkata video no wo they can be identified by face yi what you say enti no obo kira papa we ye ne hwehwe mu se bia onye police ana ka not nye police ka tell say no e betuma ba se police ni no e fake police enti ne all alleged you know must prove beyond reasonable doubt with the actions you know Oda mami kofa comment kakra na ye nto adwuadie no eso but ba ku bi ba ye to aso akwa me ubehu se ekwan omofa so omo kofa cars mo fa cars no pick up bi ani ade kwotwen Land Cruiser bi se pick up betimi atwen Land Cruiser eno na aba no se bi na me ka se duru ba bi eto ani bre me kwa Abronye ne menya obi obeboam ne meso aba ne nyina ye o man na dwum ti kwan bi a mahu aban ade a mefa so de abra aban bia no ye de ba me no ka se sisi ye 25 V8 ya me kan ya ba ko bo som $100,000 se cars wo ha and a budget ya ye be ye nyame ya adoma ending of this month no ye be to a ye nto wo ha bi mo pe cars ni bi atontira mo se o mo wi bi ko nana me nya na sa cars nso nya se ye gi se o mo ton o ye car obetima ye aduma na no hwa to rent mesi wo central region ya office wo medication office ye wo honom e wo ka o mo de ko monitor nti ka ntimi nya monitor hu che school bi she ba bi adidem ya de ne se ye ma o man ne to na ye tua no ti ma amufu anya so mfaso nti kina budget ye be se ye be to wo ha na etiba 50 a kire se o man ne ye save sika wa wo nso tua to no se nka na 10% of tax e na obetua ma de atosa aka na obetua 5% ama sika aka obotoma wo mfa ma Abronye Kwame numusuo na memfa comment kakra na memeje ulas asem se obekoso agije kasi ya na ase ubejai fi se wan hwe Kofi Adam so kosaman wa waso be ye pa ubejai na obekoso aye na Pedro one says sister good morning Abronye is really doing a good work to help Ghana. He is a brave man, he should keep it up, but he has been coughing since last month. What is wrong? Pakeka dro bibre no wonyu media mama special eyes anom. Sheikh Kwame Baffoe says that the problem with Ghanaians is
says we have a problem with the truth. Yeah, honestly, do you think Kofi Adams, who is just a party organizer, could afford such cars? 5 4-wheel drives. If a party organizer could have about 5 4-wheel drives, then ministers who double as MPs have every right to own 10 or 4-wheel drives. Richard Mensa, good morning, my sister. Let's assume that all the 5 cars belong to Kofi Adams. Do you think it's proper for Kofi Adams, who wasn't even a minister, to own 5 luxurious cars? Nana Kofi Shades Obaya, please kindly do this request for me. Oh, sir, I want you to bring in the General Secretary of the NDC, that's Sedun Ketia, and bring for Regional Secretary Kwame Baffoe in your studio, please. General Secretary Wabada Una Kwame Baffoe no peso kra omakasa. Yenena kasa omanso. Yaya Ibrahim, good morning, yeah. At times, human beings need to be forced to do the right thing. African politicians are greedy. Not everybody can gather that courage to protect public property. So if someone is doing it, let's encourage him. All stolen cars must be retrieved. Eat well, Kojo 2 Street. Serious Abronye. Sister, please greet my mentor for me and tell him that I'm fully in support of him. He should stand firm and protect our nation property for us. Anthony Abladefia Kuma Zungo. Is President Nana Addo government encouraging lawlessness, or they just don't care to give security to every Ghanaian? Invisible forces of the ruling party is becoming more stronger than even BNI. They can go everywhere, break into people's residences and take their cars. I think their behavior is criminal. Ebenezer Aqua. Abronye, you have the heart of Shadrach, Meshach and Abednego. May God be with you, Kwame. Also, former president said, Yentiobia, why Kwame diaka no to aso na Ebenezer minhu papa. Okay, makai binti, mankan diaka fache me. Kwasi oben ye jiso besiase ya, Abronye should be honored. Some people came to power to loot the state cafes, as one of the Supreme Court judges said, create, loot and share. Abronye, continue your good works for the state. Ashia Gideon, Kwame, keep on with the good work. Some of us are really behind you. We support you. You don't mind anyone. David Anako. But sister, for me, I can't get it. Upon all the money they got for being in power, and still after getting out of power, they still find the means of taking the nation's property. I can't think far. Frank Oche, good morning, sister. I strongly believe that Kwame is really helping us protect public assets. Let's assist him and provide him with the maximum support. Junior Men's, the problem in the nation is the leaders, both NDC and NPP. Every sector or department of governance in the nation have leadership problems. Bonti Benjamin Achim Ebuakwa, the budget will capture the source of fund for the free SHS in a few weeks' time. So why noise here and there by the opposition? Abdul Karim Haruna from Echumako Florida. Please tell Mr. President not to touch the Heritage Fund. Why? For once, he should think about the future of Ghanaians. He shouldn't do anything anyhow just because he made a lot of promises. Elvis the Graft Amsing, good morning, yeah. Ask Kwame Baffoe to keep doing the hard work. Bravo. I think the police could have invited Kwame Baffoe in their investigation. And Sir Jeffrey, the growth of this country depends on us. We must put an end to protocols. He is a leader. He is this and that. If every individual will act like this man, Ghana will grow. Vital Solomon, I'm in full support of Abronye. There are so many hidden cars that belong to the state. They need to retrieve all of the state cars. Richard Boating, Mr. Kwame Baffoe, you are too much. Lucy Ahin, Ghana is not the same as it was before. God help Ghana, our motherland. Bodo Kaki or Kaki, good morning, yeah. Please ask him whether he has stopped collecting the cars. Maybe Sanama. Al-Hassan Abubakar, madam, can you ask him, since he started his lawlessness, how many cars has he found from the NDC members? Mebisa no so wanka, Messi Bisanama. Amache Kwabna Emmanuel, Kwame Baffoe, work hard so that His Excellency Nana Addo's administration will be in good shape. So many of them, Monfanche baby, I met me a kind of Kwame, Mbisa Kane Wanka, Sisi Akas and what you saying. Ubesi akoswaye from NDC members. From NDC members. Okay, from NDC. I don't know whether so you're hearing impaired there because me viewer. Some me be me say I don't know. Onye hearing impaired there. Me can say on one original organizer on a I don't even know the comment. Oh, me on your hearing impaired, yeah. On one original organizer, okay. My 2 miraculous is all. Okay. Apart from one.
apart from no Kofi Adam se cars na your friends and the police are clear no me say I still insist that say cars na nyane dia okay wo be koso agege cars na ube jaya ma tax force aye wo madwuma if he say e bi bo wapa so enso bi so say ade a wo ye no emfa mrakwamuti it's an act of lawlessness nipa miensa na mo cars ano yes majority carry the day tana wutie pa wo se dodo na bo wapa so bo so ma na nipa miensa pe na cars enye eno kura obewura mu no wo mo kala na ye the NDC colors because e ba ne sa ne say kosu ya ye be expose NDC ne more ba nipa dodo na kasa ye nye ne de nipa dodo kasa ye oman na duma na se ye den wo ye ne ya gisi na nipa dodo na ma responsibility na aban na ma responsibility me no o se me koso agege na meja ma task force exactly o hwe madika naka ewe mayi ano dada se o hwe krata maame frima opare de ba abonten o se de general public me general public ntime ye adwuma enne dadua me no ka se protect ya wo nkwa wo de wo se protection ise wo si obi wo for media still am implement was aya me so me no me nti obi ase me ma Canada na me say na me apply we apply me nko Supreme Court to seek for an interpretation so what you say and won't want to say near me apply so member pa aduma na me ye no wo so tinchen to office enye o man aduma na me ye na ene mra ne tia enye radio so one ye che o car ne so ko radio so ebe ka kire obaya nya aduma custom division onye aduma DVL obaya frɛ Kwame Baffoe Oba be to be obaya kan amanfo ba be kan bia me de ento obaya be kan yes obaya afidie no kwa akiri ba me nipadua na nkasa de me nyamanya hu se nokora ne we de me pass awa tutu amaso ti wu nyai cast me wrong me da me gena po krata na ba ya ma de kan ka to say presidential assent o enti ne ya o manya ka se de general public de o say ye ne say me be ma wa ban aginimo oh ni Moses say ma ban save sika say ene e beto cars wo ha ye beto ye friends aduonum ai kire say nya Ghana fo na beto wo ha na bi say Ghana fo beto aduonum ye sika Ghana fo e dia so mbotom no na sa nipa na o say ma ye nyiye no a wa fa akwa ba bi no o pesa Ghana fo ntua to 10% no na Ghana fo osu a wo twa no wa ba be ka say enye wo wa ban na ka so ba Ghana fo ho beto mo nti ube koso age cars no me ye ma me pe ania na dabi na me se me ka general public nei me du o manim akwa kire se car ni na me ntete so me da se me dia ni mu abuja for Kwame Baffoe or ye youth organizer ma NPP e wo bono ahafo na crutch din ye Abronye DC e na ne Ghana nkomo ye ni di ye no Makakum Martin Okokonanum was wo ye adwuma na article 48 clause F 41 clause F constitution demand was wo general public ne ntiase no ntisa e no waka Kwame ye da se papa ye de Adekye Nsroma adwumadie no eba wie no mame na just fashion ase efi se wono na ne wo pam Friday we onim se ye Friday atare a me hye nkwa de a wo hia me abonti o hia me hio TV so se me African wedding